Image Pauda Mim Tabri Basumbu Yunam Anuradha Devine Komuna Krumzari. Housing Maroiba Pauda. I think Krabal Aloloba Niki Kadataram the Kulai Tadutuna Sanjarapake homecoming ceremony Pangtokre. Komong Pansida Governor Award 2021 Amali Ivana Thangsamdana Governors Award 2022 Kusina Kray. Loinana Madhya Pradesh Ki Kuno National Park the Tatanabaka Bokai Singh India the Procray. House of Pausanana Pizari. Aina Thinkrabal Alolob KCP PWG ge Kadatara Nitoi Amadi KYKL ge Kadar Amakulai Tadutuna Sanjarakray. Ngasi Minister and Biren Yauna 1st Battalion Manipuri Pao Impal ge Banquet Hall the Pangtokiba homecoming ceremony da Kadar Sangasina. Ji Minister ge Mamang da Kulai Tadutuna Sanjarakibani. Taramadu Manipulenga ke Home Department Simbani. Taram da Power Minister Tongam Besojit, Rural Development and Pansati Ras Minister Yumnang Kemsan, Water Resources Minister Awangbong Numai, Consumer Affairs, Food and Public Distribution Minister Al Susendra Maitei, Social Welfare Minister Aistingo, Education Minister T.S. Basantakumar, Transport Minister Kasim Bansum, Director General of Police P. Dongal, Civil Police Amade, Paramilitary Forcing Makotumba Operation Sexu Saruyaki. Ngasi Kadataram Dunya Sangjarakiba Aduda Latot Gun Ani 9mm pistol Ahum IED Ahum detonator Ani radio set Ani letterhead Manga Amadi extortion slip Mari Yauki. Tarom the Wangaluduna Minister and Bidena Mahusagi Punsida Halakraba Kadar Sangbo Harakayamna Opakalona State Acid Sakorpa Purona Bagadamalta Ekoipuna Jaminaba Matam Oide Pundo Kibagalona Lalobagi Watok Asi Hingsana Loishingadabana Paminaduna Politican Dialogue Toraba Matunda Loishinba Ngamgani Hibasida Lenga Natazabatam Lehana Subhondoki. Manipuri insurgency problem support since 1970 again 65-70 by the game. But I would like to thank the Honorable Prime Minister and his dynamic leadership and visions. In the last 5 years in Manipur, the number of incidents related to the insurgency is reducing by decades. Thasagi Tang Mangataki Manipur Secretariat Services Association na Sangsal Lakiba Kongsangi Sarukama Oinang Asesu Employee Shingna Secretariat Office da Wakan Mi Pamlingada Police na Pagatuna Saziwa Jal Tamkray. Ngasi all Amadi New Secretary ki Tongan ba section da Employee Shingna Lengata Dabikat Talatuna Wakami Pump Chatharingai da Police na Makoi Sing Adu Pagakibane Nupi Employee Yauna Sarang Namia Marapugi Matakta Pagakibakloina Sajiwa Jel da Pukibane. Panbayai Thasagi Tanka Mangatagi Hautuna Manipur Secretariat Services Association na Secretariat Assistant GAD and Romanbu Manipur Bhavan Kolkata da Transfer Tawagi Order Kakadabani Secretariat Employee ke Tonga Greta Tabak Tauriba Singe Grad Pay Hengatpa Retire Oikraba Employee Singa Amhana Re-engagement Tawayaroi Hangduna Lady Posting Hapsin ba retirement benefit amadi pension singe sempam pitokadabani haina khongjang sangsinduna lakibani. Human resource sakhadan ba haibasi lebaka ama chakhanan bagi ahanba maru eba machangni waphamasingasi impalge North AOC da leba asazina complex da pangthopa Governors Award amadi RK Sanatombi Devi Award yantopagi tharamda adhoiba mitunglen oina saruga khiba Manipur ge Governor Laga Nation da phongdokhibani mana makata khibda mapangal leba khunai ama ohense haribadi mahimasing tambada hena puning sanglasi mairoi singna lamsa sajat sembada ojasang asobu thodang lei mahi tambagi maru eba pandamasi lairik haiba khakta nate mioiba ama oina hingbada apapata kanthaba ngambagi pangadu sengapane ngasi mahiroi singna tunglam sata lebak asinga hogadaribani maramasina ekoge khunai asige lengdabar lan asi aikoge mahiroi khunai asini Mahimasing Kaltanatana, Mahiroi Shina Global Knowledge so Kangsan Mamatok Tai, Loinana Ekogi Kalsa Kea, Asisu, Kautana Chakadabane,
Mioiba amagi guna haibasi mahaki human intellectual potential na lekudabani maram aduna nauriba mahirusina lai tambakloina na human da core ge values sing khangna chatpatangai phade hainasu governor na phongdoki. The ability to think and apply the knowledge they acquire in classrooms in solving social problems. The responsibility of imparting knowledge and education rests with the teachers who are considered to be moral guardians, friends and philosophers, and guides in molding the character of the students. Ngasigi Tharamda Education Minister T.S. Basanta Kumar, R.K. Sanatumi Devi Vidyalaya ke Principal, R.K. Nimaisu Sarugyaki, Tharamda Hinam Kyada Mitoi Mihalaklaba, Amadi Mathauda Puning Sangba Miyoshinda Governor Mana Piduna, Ikai Kumnaki. Ngasi Governor na Kusanakiva Manasing Aduki Manungda Governor's Award for the year 2021 is Kunsege, Mahiro Shing Kumbumayum Pansi, Class 10 da. Governor's Award for the year 2022 na Iwa Thangzam Class 10 Kusinaki. Mahana R.K. Sanatumi Devi Award to Teaching Traffic Control, Nursing, Sports, Differently Able Person Amadi Best Students in the Yantoki. Miyamgi Seva Toge Haibagi Wakalonda Rimsta Mahimasing Damduna Graduation to Panglaba Mahirushinna Minuxicaloina Natabakdova Matoktai Haina PWD and the Sport Minister Governors Pontozan the Pondokre Ngasi Resident Institute of Medical Sciences RIMS Infalgi Zubli hold up October Graduation Day Ceremony Gitaramda Sarugiaraduna Minister Nahai Dr. Signa Tauriba Tabak Adu Kitang Soibada Mioiba Amaki Punsi Pawa Mangbayai Miyamgi Tabaka Taubada Matam Mangangum Sipondoke Taramaduga Marilainana RIMS ke Director Professor S. Santana Pondoki Bada Dr. Sina Lain Bada Marilaina Tapa Test Pongdok Tohanba Asina Anaba Miyoshinda Matam Mangan Bagaloinana Arimbada Santinganle Anaba Singbu Nintina Loina Duna Layonka Adu Nintina Kanglaba Matung Mathau Taba Testing Adu Tohanse Pungning Sangduna Hena Apaba Layinga Purangaba Honase Haike Ngasiki Tharambaduda Hanigi Lieutenant General Dr. Konsam Himalay RIMS former Director Professor L. Pimate, Professor S. Rita, Dean of Academic, Brojen, Padmasri Awadi Professor Indra Chakrabarti, Professor C.S. Manglem, Professor N. Santi, Amadi Professor Y. Indibor, Amadi Mahiru Kyasu Saruyake. Nupiki political status Asi India ke Oina Manipurna Khwaidike Wangba Oiri Haina Social Welfare Minister Haikam Dingona Ngasi Jingmaidong Classic Grande da Manipur State Commission for Women MSCW na Sinduna Commission da Asigi Tarataruk Suba Mapokuman Tauram Amadi One Day Consultancy Program on Socio-Economic and Political Status of Women in Manipur Haiba Thimda Pangtopa Tauram Amada Sibgeske Warampira Duna Pondokre Mana Makatana High India ge Atopa State Singa Yang Nabada Manipur Asi Masage Santong Matik Channel Izadaba Lariba State Amani Lariba State Ama Wizarabasu Honabadadi Ninganaba Laitaba Lamda Mamani Lamda Asina Mayung Nadiba Santungi Pivambasi Saukanaba Miam Puna Hona Municipal Taramaduda MSCW ke person Salam Alka Manipur State Commission for Southern Tribes person Tungai Matthew Rongmei MSCW ke member Singh Mathang Sina T Songshind Koireng El Dayabati Amadi Tumliv Tiningpam Monsana President member Singh Oina Sarugya Kibagaloina na Tarampa Aduge Atoiba Mitungen Singna Role of Women to Bolon Wam Haiba Janena Masuponke Kangmom Sangeta Kalamandana Sinduna Kangmom Maisnamp Laikaida Tarponta Masak with Tarampang Tokre Taramba Aduda Waripanaba Padmasri Awardina Atoiba Mitung Buddha Singtam Siament Koapna Taramapu Amadi Sarung Bump Biran Director Manipur Theatre Academy na Akanaba Mitung Oina Saruyaki Tarunga Marilaina Atoiba Mitungo Oina Saruyaki Banaba Waripa Padmasri na Haikibada Haugalakliba Naharun Singda Hausak Tarpon Kapage Wakalont Laidaktaba Asilabaktivani Aikoibu Sembirakpa Ima Ipabu Masak Kanglaktaba Haibase Ishage Identity Kangdabagamane Aikoge Culture Asina Aikoge Masak Takpada Asoba Thaudang Lowri Haibada Haimama Tokloi Pondoke
आजादी का अमृत महोत्सव के सरुकम ओइना अखिल भारतीय तेरापंथ युवा परिषद ना था सगे तंग तरा थ्रेता इंडिया पुंबदा नतना अतोपा लेबाक संगदसु वर्ल्ड बिगेस्ट ब्लड डोनेशन ड्राइव अमा पांगथोकदोरे मणिपुर दसु तेरापंथ युवा परिषद अमदे सेवा भारती मणिपुर अनिना सिंधुना रिम्स हॉस्पिटल ब्लड बैंक मणिपुर वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन निंगथेम प्रोकी मपाल इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरसनपुर अमदे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थवांदा अयुके पुंग मापनदगी नुंथिंगे पुंग अहुम फाव पांगथोकदोरे पांगथोकदोरेबा ब्लड डोनेशन असगे मरी लेनना धर्मशालादा पौमी संग उनाबदा थंगमाइबंग केंद्र के एमएलए खुमुक संप जोइकिशन हाई कोविड-19 लाइना लाइचद असना मरम ओइरगा मतम सांगना लॉकडाउन अमदे सटोक ससना खुदोंग सादबा लेखिबना ब्लड बैंक अयामबदा ईगे अवात लेखि ई हाबसी मियबदा संत्रबा याद्रबा अमा ओइबता नतना ई दान तौदुना मियबगी पुंसी कनबा असि अइगोइ इथौदांग अमदे थाजगे तंग तरा त्रेतरा मालेम सिनबतुंगा पांगथोकदरिबा ब्लड डोनेशन कैम्प असिदा चही तरा निपांदगे हुबुंग मंगा फावबगी मनुंगदा लेरिबा मियोइसिंगना सरुक याबिदुना मियमगी सेवा तौमिनासि फोंदोखे मार्टिन गार्मार्ट स्कूल कक्संगे इंग्लिश अंगनी कुनिथोइदगे लिसंगनी कुनमंगा फावबगे टर्मगे मैनेजिंग कमिटी चलिबा था असिगे सेप्टेम्बर गे तंग तरा निथोइदा डोनर मेंबर संगे अपन बजनन बॉडी मिफमना सेमख्रबा मतुंगदा तमलोइख्रबा हानेगे मैनेजिंग कमिटी के सेक्रेटरीना डोनर फाउंडर मेंबर अमदे नौना समलबा मैनेजिंग कमिटी गा खना तानादना हाइंग सेप्टेम्बर गे तंग तरा तरुक्ता पब्लिक मीटिंग कौरिबसी स्कूलसिदा चरांगना थोंगनाबने वाफम सिंगसी पौमी संग उनाबा अमदा मार्टिन ग्रामर स्कूल कक्संगे फाउंडर के एसआईएस नोपुर सिंगना फोंदोखिबने मांग मकाता केबदा हौकिबा मैनेजिंग कमिटी के टर्म इंग्लिश अंगनी कुनमाथोइदा लोइख्रे फाउंडर अमा ओइना अनोवा मैनेजिंग कमिटी सेमनाबा रिमाइंडर क्या थारबा फावबदा करिगुम थबक अमता पाइखलक्तबदगे स्कूल असिदा लेरिबा कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड रेगुलेशन के मतुंगिना अनोवा कमिटी सामनाबगदमक्ता चही सिगे मार्च के तंग 19 नौना डोनर मेंबर ओइननबगे नोटिस पाउसे सिंगदा फोंखी मदुगे मतुंग थासिगे तांग अनिदा डोनर मेंबर संगे ओइबा मिफम कौनबा नोटिस फोंगलबा मतुंगदा हौकिबा सेप्टेम्बर गे तांग 12 डोनर मेंबर संगे अपन बजनन बॉडी मिफम फमदुना लिसंगनी कुनिथोय कुनमंगा तमगे मैनेजिंग कमिटी सेमखिबने मरमसना हानगे मैनेजिंग कमिटी गे सेक्रेटरीना कौरिबा मिफम असिदा स्कूलसिगे महिरोइसिंगे पेरेंट्स गार्जियन स्टाफ अमदि स्कूलसिबु नुंसिबिबा मियामना सरुग्या बिगनु हाइना फाउंडर के एसआईएस नोपुर सिंगाना मीडिया के खुदांगदा अपील तौरगले रॉयल एनफील्ड कक्सिंग मोटर्स के अखनबा थौरमामा कक्सिंग गार्डन लागलेबा सेप्टेम्बर गे तंग 19 नोंमाइजिंग निमिता पांगथोकदबना मरम ओइरगा नुमिदा सिदा लमदम सिगे प्रजा मियामना गार्डन दा चंगबदा अथिंगबा लेरगने हाइना कक्सिंग गार्डन डेवलपमेंट ट्रस्ट कक्सिंग मणिपुर के सेक्रेटरी ना थोरकपा चेरोलमना फोंदोरगले महिरोइसिंगबु लाइरिक तकपी तंबिगने खंगदबा मणिपुर यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर तखेलंबम मसा थोइबिगे मथक्ता मरि लेनबा मणिपुर यूनिवर्सिटी के ऑथोरिटी ना एक्शन लौखटबियो हाइना डिपार्टमेंट असिगे महिरोइसिंगना खोंजंग संसंख्रै ngasi biotechnology department da department asige mahiroisingna sangsangkhiba khongjang adugi matangda Nicodemus mangsaba kauba department asida mari shuba semester da tamliba mahiroi amana department asige assistant professor takelamba masathoibi haiba oza asina makoina omsaba semester karapa matamda medical biotechnology haiba kangloba se takpagi thodang lauki adubo semester ahumge था तरुकी मतम असिदा नोंमता क्लास निंगथिना तौखिदे असुना ओजा असिना महिरोई सिंगबु मतम चना लाई तपी तंबिदबा असिगे मतंग दसु डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट अमदि विसिदा वकलबसु एक्शन अमत लौखिदे ओजा के इथिक्स ngaktaba महिरोई सिंगबु लाई तपी तंबिगनी खंगदबा ओजा असिगे मथक्ता मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑथोरिटी ना कुदक्ते एक्शन लौबियु करिगंबा महिरोई सिंग तालिबा डिमांड असे ऑथोरिटी ना थबको ओइना पंगथोकबा तारगदे मखाताबा खोंजंग क्या जंगसिनबा सेमसारे हाइखे NCT Cell District Health Society Tawalna ICMR amasung WHO ga khusamna sinduna numini ni chumna sathakadaba training program amangasi GNM School of Nursing ge training hall da hodokre training program pa asigi ngasi hodopage tharamda Dr. Wayne Nokol Singh Chief Medical Officer Tawal amasung Dr. and Mamsa Videvi Principal GNM
Training School Tawal Kangabongna Atuga Meeting Lensing Oina Sadugaki. Medical Officer Chamagakun Community Health Officers SNs NMs Amasung Pharmacists Singa Saruviaduna Nimini Chupna Satagadoriba Training Program Asida Akang Ahikiana Tunga Tungamba Topic Singda PowerPoint Presentation Group Discussion Interaction Session and Toll Plane Chingba Yauna Akang A Sing Oina Takbitan Bigani Haidi. Emsu Tawal District Committee ni Haisenba Masakhang Daba Mioi Karana Media da Lana Wanaba Honaraba Asi Levang Miamna Tazabigano Haina Emsu Tawal District Committee ke Vice President Lauren Bump Luchingba Mangana Pangdorakli. Emsu Tawal District Committee ke Opestangasi Pomisanga Unaba Amada Lauren Bump Luchingba Mangana Makatana Hai Tasagi Tang Tarada Press Release Ama Tadoktuna Miam da Lana Wanaba Honabada Yauriba Emsu Tawal District Committee Ge Information and Publicity Secretary Tongam Akasa Hariba Mio SC Emsu Tawal District Committee Ge Reform Taukraba Matung Dage Amukta Bhau Tolak Traba Tabak Toram Amata Yaukidraba Mioi Amane Wangzang Branch ke President ne Haizaba Sagol Sam Bidalaxmi Hariba Mio SSU Emsuna Masakhang de Wangzang Branch Asige Oina Paunam Priyobatana President Oina Thaupuri Khongzom Branch ke President ne Haizaba Sonia Sapam Hause President Oibanate Vice President Oibadilei Yayipo Branch ke President ne Haizaba Onenro Hariba Mio SSU Jai Asige Methada Emsugi Chanakanglon to Wangwada Tabak Tobaki Tamata Tantok Rabamioni Haike. Manipuri Yellow Puro Ama Oidiba Maite Mitaibo Constitution Ge Makada ST list Yahunduna Yellow Puro Ama Oibage Constitution Ge Ngalopio Haina Sangsileba Kongzange Sadukama Oina Ngasesu Manipuri University Ge Get Mamanda Kansipurge Auto Drivers Association Manipuri University Ge Mahiroi Kiamgai Kaitian Nupi Lob Maite Student Association Amadi STD CMga Punna Kusamnaga Wakami Pama Pankre Wakami Pamatuda Sadugya Kiba SD DCM YouTube Winge Ko Conveners and Subamp Manglem Tona Pongdo Kibada STD Amna Changsilaba Kongzang Asi Hata Ohum Pazalalaba Pauba Lengana Tumina Asumna Pangba Mit Udabagom Tumina Asum Laitopa Ase Nungaitaba Pendaba Pawi Manipuri Lengak Paidiba MLA Humpu Ladiba MLA Nipuromde Maite Mide MLA Ngaktani Maite MLA Nipurompa Asina Maite Kanimbage Wapamba Ngasi Pauba Wa Amata Pongdoraktaba Hebasi Yellow Purova Maite Mite Ase Kaning Dabra Haina Hanglakle Hibam Asidai MLA Singnasu Tampake Lamsink Miton Miansa Singda Language and Kre Habasi Kangna Una Tasin Ushinadaba Ase Toning de Haike Tawan District Yadipo Koidom Matak Laikaida Minor Industry and State MIE Apply Water Factory Amade Somin Saziliba Ase Langangna Tingsan Biu Natraga Koidom Matak Laikaidage Matam Pumbage Hongdo Pekro Haina Lakai Aduki Miamna Iranka Horapadagi Ngasi Yadipoke MIE Ladiba Mapamba Aduda Manipur Pollution Control the Boki Official Sing Abadi Tawanto Forest Division Ge Official Singna Ambient Air Quality Monitoring Amasung Ambient Noise Monitoring Gedamak Check Tongna Balakpada Laikai Miamga Unkana Kibakaloinana Miamna Testo Bagi Matau Tade Mapam Asidege MIE Hongdo Pekro Haiduna Testa Hunkidre Thalsigi Tank Maridagi ZAC against the establishment of the Koirompa MIE in the residential area na Senduna Leka Mianga Loinana Mapamba Asidagi MIE Hongdo Pikro Miamba Asi Lena Pakpa Yaure Angangsing Laidik Paba Matayadre Haina Kongsang Sangsindula Lakpani Plywood Factory Amadi Sawmill Sink Asi Hongdo Pikro Mapamba Sida Ladiba Aikoi Gidi At the time, Makoina Miampa Amadeglaga MIE, Tamba Yaningi Haiba, Mayampa Adudi, Hausexu, Masagamata Udre, Hainasu, Leka Miamna Pundongake. Hidamasaki Matanga Tawal Forest Division the FOTS Locadrona, Pomisanga High Koidom MIE Asil Isangani, Tarani Pandage, Linka Kibani, Adubo, Masiki Matanga, Laurembam Tombakova, JSC Mary Amana complaint Amataropadage.
Khoirom pe MIE ase thasige tangka nipan dege forest department na thingzinuna lakpani khoirom gi miyoi khara amana MIE ase thingzin bigano haibada aduga miyoi khara amana MIE ase hongdopi kro masina haksang songningai orakle noise pollution thokle haibadi forest department na director pollution control board ta che ama ibadake ngasi ase noise pollution thokpa air pollution thokpa sing asige test tawduna degree onabalakpani adubo JAC ke timba asina noise pollution su air pollution su amato onba yaroi mafam asidage MIE hongdopi kro haibage wareb laukre haibadage ngasige oina handok sare makatana kari tawgadage haiba adu amuk lepnaraga khangalakani haike Malingi ahamba intercontinental large world carnivore translocation project ke makada Namibia deke tita kabokai sing ke India da pura krai September ke tang tara ke ayu ke pong taraga mine ne phumangarom tarakoda Prime Minister Narendra Modi na kabokai sing adu Madhya Pradesh ke Kuno National Park ta thadokadore kabokai haribasa asili sing sama panyang khaini choida India deke motkre haina lauthokrabani sei asige angan basaruk tagi India amasung Namibia lebak anige marakta MOU amaku yekpina krabatungda yanache aduge makada kabokai sing adu lebak asida prakpani sa asina India da open to forest amasung grassland bukan bada amadi ecosystem service da hena phagadhangane amadi khunai da sukana hangane satha do pagi thoram loraba matungda kerahal shopur da self-help group sammelan da Prime Minister Narendra Modi su sarugya gadore Then Dayanda Antep de Yosna National Rural Livelihood Mission de NRLM ge makada promoted the Kraba Self-Help Group ke nupi member listen ke ada sammelan adu saruya gadori Thoram manung da Prime Minister Narendra Modi na Prime Minister Kausal Vikas Yojana ge makada particularly vulnerable tribal groups skill center mari inaugurate tawgani De NRLM ge pandam de khungang da leriba imong kayabo self-help group singda yahontuna long term support bi bani haire Queen Elizabeth ke funeral yaunaba loinana United Nations General Assembly UNGA da sarugiyaru naba Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina United Kingdom amadi United States ke demanga se Bangladesh thadokre Sheikh Hasina na September ge tang tarama panda London na pangthokadaba Queen Elizabeth ke funeral da sarugiyagani haire matungda Prime Minister Sheikh Hasina na New York ta pangthokadaba United Nations General Assembly da sarugiyagani UNGA ge Humbutra tader lak suba General Assembly da Sheikh Hasina na tangkulum da wangangani haire Hausak sanabagi pauda Mongol Foundation ta hairungna sinduna hairopa to letan makong da leiba City Club Playground da tim kunipa na sarugyaduna chathriba ahanba Maipakpi Memorial Trophy 2022 9th A-side state level men's open football tournament ke ngasi sanake ba match singda an ba match ta WYFC Wangjing na sida khetrigau bu panchan amasinoda anisuba match ta Ukhong-sang FC bu kabi Tingchoi FC na panchan ama mangada loinana suba match ta KMYFC Kiamgai bu apunba FC na panchan anisinoda maithiba pikre Tournament asige hayenge match singda hanba match ta DMFC Mori amasung Bolero FC singzamai anisuba match ta Royal FC Andro amasung SYSC Sangaithian lamba tongnaragani haire Hausagarobada maroiba pau ahuna pijari Aina dingkraba laloloba nike kada tarahunde khulai thadukuna sanjarapage homecoming ceremony pangthokre Komong Mayung Pansida Governor Award 2021 Amali Ivana Thangsamdana Governors Award 2022 Kusinakre Loinana Madhya Pradesh ki Kuno National Park da thadonaba kai bokai sing India da prokre Image Paudam ngasige de matang asida loijare meng tabiri besung mukahana krum sai